Ahimswe Jackson orukwebembera baramajaba yagambira TV West ngo nibasima ruhango kureba ngo abantu igana bana nko kubatanchira urugendo ku rugalkunjiri bona bakirukurungi omumbera nungi kandi bashyikire mbara twenda kwebaza ruhanga mnonga owatureta katiyo wito mu bureberezi rukunjiri kandi akatiso umwanya gwambarara atubyo umwanya gwambarara aho bakweta posta kandi twashima ruhanga mnonga. Ahimsubwe nabo nagira ngo rizoba nibenda barare harwe kandi bacerebe yongereyo mu rugendo rwabo omande gutukurabamu nitureba burugene babaza mukama bitwebembere kandi twenda kwebaza ruhanga mnonga abo kitaba feva ndiyo mwikiriza nimanya Kristo roho konka akazemirimo eyindi gukora kanabasa kuzayo kushaba konka nareba abashabi batahibanje okuramaga mbasize kwiyama bingi bingi ebimbasise mnonga okoro buhereza bwa ruhanga abwikanisa cya kabiri nyiremo bingi bingi katunga uruzaro mazire myaka 12 ibyo ne bingi kuru ebiruhanga polise omutamburo honaba nabasima barukubaho buhezi bwona obwabura umuringo omahanda aho barukuraba Nyewesemererwa mukuramagomu ibinje bimbwinemu omwako muwire kandi nahati n'amatso kugira ngo iyo nebinkwete hanga natekwa kubingora nake nundi ena yukuramaga ibiri mu bakari kandi okuramaga kashanga kimwe kirungi aha kuzuka bagenzi baitu abaferiye dini Omugandi abaramagikurwa mu Katerra cya Mwiru Parish mu Rubirizi District bariyo mu rugendo rwabo okuzanya mugongo okwijwe kiro cy'abajuruzi okurukuba hebero bishato kwa mukaga buri mwaka umuryaba harimo mukikuru w'emyaka nshanju kandi abo bwa hati bahika har St Kagwa omuru Bushenyi ato yamushaba omutumbi gwa Yezu atyo yaguhanura yaguzinga omumwenda gwa kitane yaguta omukituro ekyabeyire kirogotwirwe omwibare tuze mu mukikuru konkamani ga Yesu wampangira kanto munsi nigogangijira ngo ninkumara sini yako konka ko naramagire muronde bere yenda magire nanye nayikwatira na marasini yakana oyebembira baramajaba najango yasemyaka mukaga ari kuramagana mugongo kandi ekikuru munonga mukama nyongere cyocho cyo kwikiriza kandi yanyongere cyocho cyo bwenge ecamane cyururumu no banzo tungo kwikiriza kandi ko rukugambira rahanga ecyo rukwenda ngo akukolere oreba yakikora Gasha kwa Fred turyakira na Onesimus Ndianabo